Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Nelly. Manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunak no agbaligi ak iti inaramid ko. Ngem saan matgayam. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Nelly. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hi Isabel, good morning. Itad mo kanya kung dahi taawit mo a libro. Siya kung ti manghigam. Thank you, Manuel. Atoy. Hi, good morning, Manuel. Siyak ngay, saan mo nga awitin dagiti awit ko a libro? O sige. Siyak nga ruden ti mangawit ka dagita. Thank you, Manuel. Sana bale. Kas pa nagyaman ko kan ka, ilibre kan ton inton break time. Sana na masapol nga libre na. Ken, nakapagtulag kami kin Isabel. Agkuyog kami inton break time. Katsyag. Saan ka ti amabalin sumurot takmat kada kayo? Damagam kin Isabel no kaya't nasumurot ka? Ha? Wena, apay kit din asaan? Makapasuro na talaga. Kontrabida iti panagbiyak ko day jay Isabel. Saan mo nga ibagat ti kasta? Nasingpat ni Isabel. Ay, katsyag, saan na ka di anasingpat? Anyang amin ayat ibasol na kan ka. Taapay ako nam akontrabida iti biyag mo. Gabukan ko na. Saan nakapampansinan ni Manuel? Anyang aron nga iti maaramidam. Nun Isabel ti kayat napansinan. Siyak tupay. Saan naklatan nga agtagtagari. No di nakpansinan ni Isabel. Awan mat maramidak. Numaskay kayat na akakuyog ni Manuel nga may tisyak. Kayat mo asawan. Agayat ka kan ni Isabel? Wan. Ngam amok ani Manuel ti kayat na. Maragsa ka na, kahit tanakasango kayo ang nagmerienda ita. Kat sapay ko mata ka na ayon dak na isurot, nagmerienda kayo. Katwan no kayat na kami lakit di akadwa. Apay kiti na saan? Marigrigat kami lang ka ni Manuel. Apay ada kami ti kayat mo apakikadwaan. Kat adumat ti babak nang akaeskulaan tayo. Amabalin mo apakikadwaan. Talagang sakit di asaan mo akayat ang makikuyog kada kayo. Sika Manuel, saan na ka di akayat ang makikuyog kada kayo? Apay kit dinasaan. Ngam husto te ko na ni Isabel. Apay ada kami tinapilim. Ket marigrigat kami laeng. Adumot ti babak ng akaklase tayo dita. Basta da kayo ti kayat ko apakikadwaan. Ket sapay ko ma, da kayat takmat akadwaan. Okay, umuna akon ha. Nalpas tayo mata na nagmerienda. Isabel, adaman damagat kan ka. Anya dayta? Agayan ayat kayo kadik kan ni Manuel? Ibagakan katipod no. Agayan ayat kamin. Ngam ilimlimod milaeng. Gaputa saan pa'y akayat dagiti dadakkel mi amakirelasyon kami. Anya? Isong matlagayam atyak na amon. Sapay ko ma, tadi mo pa'y laibagbaga iti sa bali. Amangan kami na dumanon kadagiti dadakkel mi. O sige, mangnamnama ka iti dayta, Sabel. Apay anadamag mo? Awan. Madmadlaw ko ngamin akasla na singad kayo iti tunggal maysa. Iso, nagdamaga. Kunakon kat nga da relasyon da. Iso ngamin ti madmadlaw ko. Isu arumbang laeng, abay amon ida. Anya ka kadi. Nupod no nga ay ayatam ti maysa a tao. Ilaban mo. Saan ka sumuko adagos? Ta saan da pa'y mat nga gasawa?
Paspasakitam lang ti bagim iti daytangar aramidam. Kaslasaan ka a babae. Gaputan na pod no ti panagayat ko kini Manuel. Katsika, saan siguro anapod no ti panagayat mo kan ni Isabel? Iso asim mo ko kan adakos. Diyak amukan ka. No siyak, sa anak pa'y asumo ko. Mang panunutak iti pamuspusan, tapno maibaw in kanyak ti atensyon ni Manuel. Ay, obses kan iti kastangar aramidam. Oray pa'y anya ti bagbagam kanyak. Basta garamidak iti pamuspusan. At the business trip mi kin ni Papa, miha. Iso amanumat nga aldaw nga awan kami kin ni Papa. Kasta ka di, Mama? Wan, iso ngagsingsingpot ka, kabayatan ti kawan mi kin ni Papa, ha? Mano ka di nga aldaw nga awang kayo? Talo nga aldaw, iha. Okay nga rod, Mama. Katagan-anad kayo? Wan, iha. Sana bale, nabilin kun ti babaunan. Amunan ter aramidan na. Okay, Mama. Kasla umay ayon ti gundaway kanya, Harold. Tapay manan. Nagpakada ni Mama itay bigat. Adda ka no business trip da. Sa ita, agkaka-group kami kada Manuel para iti aramidin tayo a project. Kat, anya ko maita. Awisak dagiti ka-group ko, nga iji balay nga aramidin mi ti group project mi. Kat, anya ti aramidam, no awisam ida ije balayo. Basta ijay ko nga ipatungpal ti plano. Anya? Ita, tanagawid ng dagiti kakadwato iti grupo. Anya ti ko na mga ibagam kanyak. Apa-api nagbatinak, Nelly? Di ka agapura. Madamdaman ton nga ibagakan ka. Di kayat ko. Kadwaan nak nga uminom. Anya? Saan ka di nga agungat dagiti dadakkel mo? Awan ita dagiti dadakkel ko. Kan, nagawit pa'y laang ti babaunan mi. Isu nga awan ti rumba nga pagdanagam. Apay nga minakayat mo ti aginom. Adda nga min problemak. Kat si kalaang ti kayat ko apang ibagaan. Nabarta ako, Nelly. Nagpakada ako. Isu nga ibagam ko man no niya ti kunam nga ibagam nga probleman. Manuel, agayatak unay kan ka. Kat daytang ti problema. Anya? Amumatan akayan ayat ko ni Isabel. Saan ka di? Wan, amukon. Ngam sa anak amaawanan, itinamnama. Ta saan kayo pa'y mayat nga agasawa? Pasensyakan. Ngam ni Isabel ti ayayatak. Anya, ti adakin ko na. Ngawan kanya, Manuel. Awan. Ngam iswa talaga ti nakarik na kiti ayat. Please, Manuel. Siya langan ti ayatam. Ikari, saan kantong agbabawi iti danag? Oh, Manuel. Pangasing. Di naksulisulan. At dan kaya na ayat ko. Ay, ayatan ka unay. Iso, nga ayatan na kumaman. Oh, Manuel. Nagsakit yung ulo ka. Sa dino ti ayan ko. Good morning, Manuel. Nelly, anya tinapasamak? Nabartag tayo dirabi. Saan mo ka di malagip ti inarami tayo dirabi? Kaya't mo nga ulitan ta? Ha? Saan? Anya ka din ti aramidam. Amumat nga addan kaayan ayat ko. Nagayatan tangag padpada. Tinapasama ka data. Masapon nga ikalay sanak, tada na pasama ka data. Kat iti pa'y mismo apagtangan mi. Saan mo nga mo ti sasawam? No saan nakasinulisog? Saan napasamak ti kastoy? Ngam nagpasulisog ka mat. Iso akayat nga asawan day ta. Adamat panagustom kanyak.
Buisit talaga. Ni, apay ang napulot man ang tiulong. Gaputa nagkuyog manin dagiti ito. Natural Agayan ayat da, iso ang nagkuyog da. Sana mapalin. Gaputa adan na pasama kada kami kani Manuel. Anya? Inted mo tibagim kan ni Manuel? Gaputa ay ayat at unay. Ay, unay kan. Kasta kalaka ti pangited mo kan kuana itibagim? Sumadang kan. No di mo kaya't asika ti pangidas alak iti pungtot ko! Ay, api akas ti umat ng tirignak. Roroso ka nak. Kaslang kapsotak pa yan. Anya ti mapaspasama ken ka. Apay ngagduldul-ok ka abigbigat. Diyak amo, mama. Nalamisan sa mo ti rusok ko. Agkakapsutak pa ikit din. Kasla maulawak. Kasla matalimu dawak iti panagrik na. Tinasayaat, ipanda ka laangan ija ospital. Gary! Umay ka man! Apay. Isaganam tilukan. Ipanta ni Nelly ija ospital. Anya ti mapaspasama ken kuana? Rurusukan nga rood. Agkapsot ka no kan maulaw. Ala, mabit lang nga rod. Tay saganak tilugan. Agpudno ka man, Nelly. Asino tinakasikugkan ka, ha? Ni Manuel, papa. Asino day ta, Manuel? Kaiskwila, papa. Ayabam itamat laang. Kayat ko akasarita. Papa, saan ko mapailangan nga ita? Ikanda kiti gundaway ang makisarita kan kuana. Amangan nga min numaklaat. Saan na pa nga amo ti kasasangad ko? Sige, ngem kayat ko ang makasarita day ta alalaki. Iti kabiitan agundaway. Anya ti kayat mo asawen? Kaya't nakaakasarita ni papa. Masapol nga itakder na gaputa masikog akon. Amumat asaan ka nga ay ayaten? Kan anya langan ti makunadag iti dadakkel mo. Marigrigat kami lang. Sika ti ama ti sikog ko. Saan na kami kumamot abaybayan? Mabaling ko akasarita da papa. Nga isuda ti aggastos para iti kasarta. Kan, jakon kaya ti agadal. Sikalatan ti pagtuluyan da papa apagadalan. Papa, kayat kayo kumaakasarita. Sakbay nga ayabak ni Manuel. Anya ti bagam? Marigrigat da Manuel. Saan nga amo dagiti naganak na anak kasikog? Numabalin, datayo kumanti gastos para iti kasarmi. Sige. Umanugot ak. Tinasken ket itakder na ka day ta lalaki. Kat masaduta kun nga agtuloy nga agadal, papa. Ni Manuel tulatan ti pagtuluyan yung agadal. Makamu ka, no day ta ti kayat mo. Sa dino tinanggapwam. Apay anala daw ka si Mangpat. Tangiwat mo. Kababain ka da mamaken papa. Saan na ka sumardeng? Aging gaasaan mo nga ibaga no sa dino tinanggapwam. Nagkuyog kayo kadi ka ni Isabel? Anya ka din day tangay bagbagam. Isupay lang ti ay ayatam saan kadi. Di ko nam, Jack amo nga in message mo iti birthday na? Apay, dakas ka di no kablaawak. Di ko nam kiti, isupay lang ti linao ti pusom. Aklonam, gapot na itatipod na! Tangiwat mo kunak. Kababain ka da mamaken papa. Ha? Mabain ka ama amwanda nga adda aramid mo, ha? Kayat mo ka di nga ibaga kadakwada. Ti panang sulisog mo kanyak, ha? Anya? Kayat mo ama amwanda ti kinapudno, ha? Wen, ni Isabel pa'y laang ti linaon ti pusok. Ngem kagurguran akon, maawatam ka di? Anya? Sanak mat nga tama pabasol. Amumat an Isabel ti ay ayatek. Ngem impilit mo ti bagim.
agkita ka kanyak. Anya ti bagam. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Sabel. Itala ang amiris ko dagiti kamanit. Anya ti kayat mo asawan. Papapasan nak ni Manuel. Gapo iti panang sulisog ko iti kankwana. Ure anya ti aramidag. Saan nakamaayad? Si kalat ta tilinaon ti puso na. Awan maaramidag, no syaklat ta tilinaon ti puso na. Ang adakan ka daytan, no ipalubos mo lang takas ta. Ngam no syak, linipat kon ti amin kada kami. Naka-move on akon. Manumot talatawan ti napalabas. Imbagpay kan ka ta nakalipat kan. Ngam ni Manuel kat saan pay. Ay, wen gayam, ada itad ko kan ka. Insaganak da ito'y idiimbagam nga agkita ta. Anya da ita? Adoy Ha? Invitation card? Da kayo ka ni Harold ti agkasar? Wen, kat maawis kayon to kan ni Manuel. Sa dino tinagapwang. Nagkita kami kan Isabel. Anya? Anya ti ginagaram kan kuana? Imbaga kasaan ka pay laang ang nakalipat. Nga iso pay laang ti ay ayatam. Ha? Katamom na anya ti sungbat na? Kita am da ito eh. Invitation card? Wen, kat iso da ka ni Harold ti agkatuluyan. Iso nga awanin namnamam, ngagsinubyan kayo pay. Saan kon aninam nama asubyan nak? Gaputamok anasakit tinakam na kanyak. Ngem ingkarik iti bagik, nga agingga iti maudi nga angas ko. Isulat ta tilinaon ti puso. Anya? Nagsakit a panunutan, nga iti kaano man, saan nak amaayat ti asawak, Mr. Lonely. Kinungkunak iti bagik, ada ito'y sigurong ti karmak, gapo iti inaramid ko. Mapilpilitan lang ang makidan na kanyak ti asawak, gapo iti anak mi. Kat an-anusak met, ti ipakpakita na kanyak. Gapo taay ayatek ni Manuel. Tuy pagayam mo, Nelly. Nelly pagayam ko, agyaman na kitida ito'y apakasaritaam. Kat ti makunak, uray agbabawi ka, iti inaramid mo, awanen ti maaramidam, tanalpasen. Ket no kayat mo ngagtultuloy ti panagdenayo iti asawam, aganos ka. Pakitaam latta iti kinasayaat, tabarang iti dayta awagas, ket masursuro na ka nga ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Nelly, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arlene. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti panaglablabas ko, jak impagarop. Apinay paiso nilakay ko ti imbagak ken kuana. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Arlene. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hey, makapasikur ti kastoy. Nagdakkel manen ti tiyan ko. Nagrigat ti agsikog. Nagrigat ti aganak. Nagrigat tumanen ti agaw-awir. Imbag pa'y kada kayo alalaki Taday tala agnamnam ay ti amuyo. Unay mo't day ta pa nagsasaw mo, bakit? Apay ka di manin ay anapudot ti ulom.
Hay, masiksikuranak nga rod dito'y tiyan ko. Maudin day ito apa nagsikog ko. Jak to kayatan. Ala, awanan. Tapno saan ka na sumanao? Kumaton tumanan ti presyon ti daram. Sikat aglaba. Sa anak ama kalaba. Gaputa nagdakkelan to'y tiyan ko. Wen ka di ka madanagan. Siya kon ti aglaba. Tapno saan ka marigatan? Anya, gay ti aramidem dito'y balayaw. Ni matrin ay ti aglablaba iti karayan analabsak. Kas makita yung mga nanang nagdakkel to'y tiyan kon. Kasanuak ngay ama kalaba. Karkaro ka amarigatan nga aganak no agtugtugaw kalatan. Saan ka ma-exercise? Nasakit nga rod to'y tiyan ko no maipit. Iso abaybay anyo ani Rene ti aglaba. Wan angam ka asim at di asawam. Trabaho na mataminan. Uray Tasyak matagrigat tong agpas ngay, kas kada agaw awir. Unay ka ta panagrasrason mo, anak. Agtinulong kayo ang agasawa kadagiti amin at trabaho yaw. Alawanan, nanang, saan da kun asermunan? Nagswerte ka mo tan, Mare. Tanilakay mo amin ti agtrabaho. Nagnamay kan, buy-buyaam laeng agisalsalapay kadagiti linabaan na. Rumbeng laeng, Mare. Hay, jak ko makayatan ti aganak numabalin. Tapang upatin da ito'y asikog ko. Ngam napilit mo't ngamin. Iso nga anusan na alangan asyaklatan tagrigri ka. Apay nga isyak, Mare. Idi siyak tinagsikog. Trabahok mo't amin. Kabailak mo't lata amin na trabaho iti balay. Ay, katag sa balit na, Mare. Siyak, jak kabailan tagtrabaho. Gapoy iti kinadakkel to'y tiyan ko. Maasyanak ngamin idi ka ni kumparem. Iso asaan ako nga agrek-reklamo. Amok mo't ngamin, amabanbanog iti talon. Dusa na day ta, Mare. Ano saan ko maapilit-apilit kanya sa anak ko mangagsikog. Kat gagangay at agasawa kayo nga rod, Mare. Ala sige, mapanak ko. Mataupak mo't tanti isaang ko. Isublik mo't lang adagos to'y bigao yo. Nadadaal ngamin tay bigaok, Mare. Nagsakit matanti tiyan ko. Anay, pag-anakaksan. Rene, agriin ka man. Rene! Bakit? Ayat mapaspasamak. Napaya sinipatnak. Nagsakit ti tiyan ko kunak lang arudan. Ngamayat pa'y lang ti urukam dita. Di sinipak kun ti rupam. Unay kalakit ka na ya, bakit? Alang arod, tarumarak. Mapanak di taayan damang sator. Tarkilag tilugan da. Darasam, saan ka ngagbayag-bayag? Makaraman ka kanyak no nakabaybayag ka. Huwag ka di. Saan ka nga umanungat? Tama nga numanakan ka di na oras. Basta relax ka lang, bakit? Urayan na. Ay, nakarkaruman yung tirigat ko ita. Tanas si Sarianak lakit nga ron. Kasano? At nimato ti blood pressure mo. So nga gananos ka, ha? Sana bale. Tanas solusyonan dan. Tapno saan akong nga aganak. Delikado ka nun. Maudin da ito ang panaganak ko. Wen bakit? Iso nga ano sa mun, ah? Nuan yaman asakit ti marikrik na mita. Kat, anyapay ngay. Awan mo't din sa bali apagpilya. Gusto na nanak po. Sumardang kan kat nagsakit ti sugat ko. Saan ka may sana? Na, tayo nagtanda nakit din tinagsangit. Hoy, Rene, agring ka man. Rene. Abay ka di bakit? Saan ko ama pasardang ni baby nga ang sangit? Sikaman ti mangisalakan ko na tanasakit ti sugat ko. Nalpasan ang pinaggatas ko. Ang mga nudi na lang maalat titurog na. Alang arod. Ito, ita siya kung timang isala. May kan balong. Gusto na. Tay sala na ka ni tatang. Bakit? Manumutan na bulan ni baby. Ang mga no... Agtal na ka ni. Saan mo nga ituloy ti bagam? Tamangan mo masipat ko tang niwat mo. Unay kang matan, bakit? Asawa ka mat, ah. Apay, kasla ka kanyak.
Nukunak ajak kaya, jak kaya. Saan nakapilit-pilitan? Tamangan no maikubtar ka. Hala, Huston. Di ka nagungat. Ang mga makariing pa'y taanak ta. Mas daawak namin kan ka. Taday talaang ti irang-rang mo. Kaimasang tituro. Ngamday talaang ti iririin mo. Ay makapasulun ka. Apay, saan ka ang uma itikas Huston ko nakmat. Nagadupay lang imbagam. Serbin nga asawa. Makapawan ka't ganas. Lakay, bumangon kan, aldawan. Maaldawan kan ang mapan ijay talon. Masadutak. Ba't ba di tibagik? Apay, nabara ka? Dapadapan ka man? Nakalamlamis ka man. Masadutak nga agtrabaho. Upat nga agdan-agdan ti putot mo. Ngam masadot ka nga agtrabaho. Una, gapot ang makapasadot mo ter aramidam kanyak. Makapawan ganas ti agtrabaho. Day talaang ti pagkas... Di nakasarsarita. Panawanak dito'y. Masurunak kan eh. Mapan ka agtrabaho ko na. Di nakpagpungtutan. Uray pang uran na kon. So ti pagragsakam sana ya. Paidam ka nga asawa. Agsi na talaangan iti kwarto. Tapno saan akanayon aday taabanag ti pagapapaan ta. Kinunakmet kan ka. Ajak kayat ti madisturbo. Saan ka di? Tandaan namat nga da pagrebengam kanyak nga asawam. Sana mabalin apaidaman naklatan iti agnanayon. O di mapankagvirok iti makaitad iti pagragsakam. Tadyakon kabailan nga ipaikan ka. Kasta? Okay lang kan ka ngagbiro ka iti sabali. Wen, gaputa mareng-reng akon kan ka. Makauma day ta nga ibagbagam. Unay kan? Kayat mo pa'y gaya man ngagbiro ka iti sabali? Siguro, talaga nauma kan kanya-kanya. Wen, nauma akon iti kinadagulit mo. Darel anak, nasiputam ka din no nagawid anangal daw ni tatang mo. Nairidap ko ngamin. Sana nagawid. Napankwintulod ti balon na itay. Ngam idi makadano na kay jay talon. Awan mo't ijay ni tatang. Napanan na ngay ngarot. Apay adi nagawid anangan. Tsaka mo imbati na ti cellphone na. Iswadyak mateksan. Ala, bayamo na ko. Agawid to siguro no mabisin. Sa di na tinagap-gapwam, aping itaka lang ang agawid. Rabin, saan ka pa anangal daw? Nagdakadimot lang pakibiyangam kanyak. Kahit kung ti maturog. Alak lang tipungan kan ulas ko. Tay jayak kwarto ni Daryl ang maturog. Tapno awan ti mang disturbo iti pan naturog mo. Anya? Apay mas daw ka? Saan ka di aday tatikayat mo? Alamapan ka nga rudan. Nasaya at matapno awan mang disturbo kanya. Wen, manipod ita. Saan ka na disturbuan? Kan manipod ita, awan mat nga rod bibiyang mo no sa dino tinagapwak. Wen no sa dino ti papanak. Mare, nagapukan samot dita umayong. Ay, uwan mare. Mapan ko kumabalunan ni parem. Ngamjak mat mabirukan no sa dino ti ayan na. Pinukawam ko maamare. Amang ano na ginanak at naiturog nga. Pinukpukawak mat mare. Ngam talaga nga awan sumubat. Napnapanan na nga rodan nga Agawid tulat na mare. Saan laang mat nga ita nga inaramid na ti kastoy? Kat, saan mo adinamag idin o nagkapwan na? Ay, ko dinamag ko. Ngam awan ka no ti bibiyang ko. Mabalin ka di mo ti kasta. Asawam. Sige mare. Labsan kan tani. Amang ano nakariingan di anak ko kat mabisinan. Nanang, anda ko madamag kada kayo. Anya day tabalasang ko. Saan ka di nga imay ni Rene dito ideal daw? Saan ba't? Apay ka day? Ay ikwa nga min nanang. Saan anagawid nga imay nangan ideal daw? Iso ako nakno ang mga no imay dito Saan ba't anak? Sa dino nga ta tinapanan na ngay. Ay kadamagam to inton sumangpet. Sige nga rod nanang, agawid akon. Narabyan manen asimang pati asawa. Nariknak ti panaglukat ti ruangan.
Kat nagdiretso iti kwarto ni Daryl. Orayak ang makaturog. Inton namnamaag ang nakaturugan. Sumrakak iti kwarto da. Takayat ko akitaan ti cellphone na. Kayat ko amaamuan no sa dino ti papanan na. Aday na, nakaunaga kundi ti kwarto da. Aginaya daklaan. Alaag ti cellphone na itirabaw ti kama. Gatrumwarak matlangan. Aday na, naala kon ti cellphone. Aginaya dak arumwar. Ita, lukata kon ti cellphone na. Mapanak adagos iti inbox na. Diyos ko. Love to'y naka-phone book na uti akatext na. Good night, love. Kuna na dito'y. Nag-good night mo ti asawa. Sakit at dapay I love you na. Anak, dito ang numero. Isurat ko iti papel. Intun bigat ko nga awagan dito ang numero. Aday na. Agri-ring ti numero nga inawagan. Hello? Asino dito eh? Siyak ti asawa ni Rene. Anya ti masapol mo? Amok nga da relasyon nyo iti asawa. Ada ka di problema? Saan ka di apinalubusan mo ti asawa nga agbiro kiti sa bali? Kan? Okay lang kan ka apumatpatol ka iti adda asawa na? Kuna naman nga awan bibiyang mon kanikwana nga orayan niya ti aramidan na. Mangal alala ang iti tiyempo nga agpakadakan ka kag agawit ton kanya. Ngam saan ka madanagan? Ta saan na kanumat alipatan ti obligasyon na kadag iti putod na? Anya? Awanan kayo itibain. Aday wan ti asawa. No saan mo akayat nga idarom kayo? Anya? No kasta? Saan apod no ti imbaga ni Rene kanya? Asaan mo na pagan-ano ti asawa? Wan, saan apod no? Kanjak ipalubos asinaanak ti asawa. Iso abalbalagan ka. Aday wan ti asawa. No di mo kayat ngagdarumak. Okay, pasensyakan. Diyak kayo ti gulo. Kunak ngamin no agpaiso nga agsina kayo ni ti asawa. Ngam no saan kayo pa'y gayam anagsina? Bisike, dumistansya. Kat ulitak manan ti dumawat, iti pasensya. Nasaya at met, tanalaka ka kasasaon. Anya timbagbagam ka ni Jonah? Apaya kagura na kon? Anya ka diya talaga ti kayat mo aya? Saan ka diya pinalubusan na kagbirok iti sabali? Ha? Jonah gayam tinagan ti babaen. Kat planong pa yan ti mangisi na kanya. Sika ti akin pagayatan iti dayta. Gaputadyak pa dyan amay turad mong aramidan. Ngam inaramid mo matgayam. Ita, siyak ti sidirom? Sinaam day jay a babae. No di mo kayat nga idarom kayo. No kasta nga rod. Aramidan mo ti pagrebangam kasasawa. Wanan! Ha? Salbag kayo. Day takit din ti pangisin-sinaam kanyak. Kasano lang ang dagiti anak ta no sinaan nakon? Amumat amanipod nagdenata kas agasawa kat naano sakin ka. Amin akayat mo surutek. Naaramid ko lang ti kasjay. Tas sikamot lang tinangiduron kanyak. Ay, pakawanin na kumalakay. Noon niya tinagkurangakan ta. Ngam gayam kabailan amapukaw ka. Kanjak kayat nga isukat na iti sa bali. Kasano kami langan kadagiti anak tano pumanaw ka? Ala, saan kayo napanawan? Ken, pakawanan nakmat, bakit? Saan ko nga ulitin tikas din yung naramit ko? Sorry talaga. Naurnos mimot lang ti problema ming agasawa, Mr. Lonely. Gapo tadyak kayat amapukaw ko ti asawa. Dahito man ti pakasarita. Ti pagayam mo, Arlene. Arlene, pagayam ko,
agyaman nakiti dayto apakasaritaam. Nasaya at met, tanornos yumatlaang ti problema yung agasawa. Ket ala, agkingkin na awatan kayo latang agasawa, tadayta ti maiparbeng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arlene. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Nicole. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak itan kadagiti tao amamati iti sao a karma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nicole. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Apay nga inulbudan nak, Eman. Kinunam anagsina kayon iti kadandanam, ngam saan pa'y matgayam. Napan iti pagtrab-trabahwak kat kinasaunak. Pagpadak matgayam amasikog. Kaya't naasawan, pinaggidan na kami. Pakawanin ako man, Nicole, no nagulbudak. Ay-ayatan ka ngamin. Iso na aramid ko ti kastoy. Ngam sikat ipudpud no nga ay-ayatak. Nakasaganak amang isinak ni Arlene. Kat sikan ti kadenak. Kat, kasano itan ni Arlene no panawam? Kasano ti sikog na? Ada negosyo na. Saan na problema ti kwarta? Kabalan na biyagin dagiti talungan nakmi. Sinaan kalakuman no sa anak amasikog. Ngam, kasano akmatan? Masapul at akdaranak. Diyak kayat nga ipas ngay kunto ti anak tangawan mabangunan na nga ama. Wen, sina ako ni Arlene. Gaputas si katipudpud no nga ay-ayatek. Kasano? Nakasaom ka di matlaang ni Eman? Wen, Rochelle, siya kano ti ay-ayatan na. Kat isina na ni Arlene. Kat siya tunti kambalay na. Ngam nagulbud kan ka. Kasjay alalaki ti kayat mo? Awanan maarami idak, Rochelle. Masikog akon. Diyak kayat nga ipas nga ito dayto nga awan mabangunan na nga ama. No api ngamin nagpasikog ka kan kwa na ah. Saan ako nababalawan? Nalpasan. Ada ako dito'y akasasaad. Iso asangwag. Kati desisyon ko, ti ambok ang makapasaya at kanyak. Okay, makaammo ka. Biyag mo mutkit di dayta ah. Iso at ti pagayatam ti masuro. Ada akmanan, tapno mayak agpakpakaasikan ka. Sinaamon ni Eman, kasapulan mi kadagiti anak ko. Maasik ako, mamat. Agpinasin siya talangan. Ngam ibagakkan kan tipod mo. Masikugak mat. Kasano akmatan no sinaak ni Eman? Anya, masikug ka ko na. Wan, talo abulan. Ngam siya timo na ka ni Eman. Kataluntun ti anak mi. Imbagkan ka, tao mo na pay laang day tasikog mo. Uray sikati mo na. Tasan kayo pa'y mata nagkasar. Pasensya kan. Ngam sa anak nga umanugot iti kayat mo. Kasano kami matan iti anak ko? Agpakpakaasiakan ka. Babae ka mat. Kasano no sika ti adda iti kasasaad ko. No siyak ti adda iti kasasaad mo. Sigurado kabantayak ni Eman. Tapno saan nga agbirok iti sabali. Basol mo no apay nga insukat na ka ni Eman. Nagtangkan ti panagpuspuso. Sapay ko ma. Tasaan tumata mapasamak kan ka ti inaramid kanyak ni Eman. Kasano Eman? Kaano tangagdan na?
Si kalangan ti umaijab abanga. Panawa mo ni Arlene. Tsak kayat nga da kaagaw ko kan ka. Kasano da ito yan, Nicole? Sanak mo't palubusan ni Arlene na pumanaw. Masanak mo't tan kan kwa na. Kunak man no siyak ti ayatam. No kasta saan mo ama sinaan ni Arlene. Siyak nga rin ti mangisinakin ka. Ay, san? Diyak kayat mapukaw ka itibiyag ko, Nicole. Sikat ay ayatek. Pues, sinaam nga rin ni Arlene. Urayan ka ijay dagos kwenton rabi. Agpakadakan ka ni Arlene. No saan ka mauray? Saan nakton ang makita pa'y? Agyaman naktanauray ka matlaang. Kunak no saan ka na mauray? Ay, ayatin ka, Nicole. Isong aramidak ti amin para ken ka. Gapot adyak kayat mapukaw ka kanyak. Ay, ayatan ka, mahet. Adyak kayat nga dakaagaw ko kan ka. Ala, aginanos ta nga roda. Nananusan naktabas sitlaang ti sweldo kiti trabaho. Wan, saan ka nga agdanag? Kan adamat trabaho. Sumardengak tulang agtrabaho inton dandani ako nagpasngay. Nasayat nga rod no kasta. Tapno makapagtinulong ta. Nagdakkelan ti tiyan mo. Kabaalam ka di pa'y tagtrabaho. Maudi siguro da ito'y abulan na panagtrabaho. Aglibak ton. Wala, tani. Dandanin samot din kabulanam. Inton umay pa'y abulan. Kat, kumusta kayo mo't kin ni Eman? Nasingpot ka di mo't laang? Wen. Kasanon to nga tano sanak to na makapagtrabaho. Kaslasan mo't nga umanay ti sweldo na. Aglalo kat agap-abang kami mat ngamin. Kat kasano kayon to nga rudan? Diyak mo. Makitan to. No niya ti ko na ni Emma. Aday ta. Si Mardeng matlangin ni baby ngagsangsangit. Kamaudyanan na. Nakapagpasngay kan. Ay, kasano tayon Eman. Sumardeng akong ngagtrabaho. Amang ano saan nga umanay ti sweldo ngagpay kada tayo. Dahita nga rin ti pampanunutak. Kat aday singasing ko kan ka, no kayat mo. Anya dayta. Anya nga tanwag awit kayo kini Baby J probinsyayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Tamabalin ko mat ti agistein iti trabaho. Tugalag sweldoak. Iso ti panang sarungkar ko kada kayo. Mayat sa ngagpayso Kas pakitak ngamin. Marigatan ka no si kalang ti agtrabaho. Alang arod. Naginana ka pa'y. Pagsaritaan tanto manenday ta. Kita pa man ang makapapigsa ka. Agawid kayo nito ni J probinsyayo. Nay, Nicole. Ita ka lang nga nagawid nga addagaya mo na anak mo. Wan tatang. Kat iso ni Eman, ti asawak. Kasano nga asawam? Apay, nagkasar kayon? San pa'y tatang? Ngam adamatan anak mi kini Nicole. Iso nga yung bilang kumatan nga asawak. Kahit, anya ti planom? Dito'y kumapay langag na dagiti aginak, tatang. Tunggal sweldo nga gawidak dito'y. Nangina ngamin ti abang ijay syudad. Sayang lang ti may bayad. Kahit, adapay nga rod maaramida, kitanda kayon dito'y. Mala, yag mo ti apokok, Nicole. Tapno maisimpa yun, dagiti kargarit yaw. Kat, kumusta ka magtita pag nanadam? Komportable ka kadimat lang? Hawan man kidni. Ngam sa bali lang ta niya at bukod mo pag-ianan na. Ala, agan anos kalatan. Sana bali. Inton makadakkel ti anak ta. Ibatik to ka ni tatang. Kat agsubliak iti sigod at trabaho. Imbag no manugot ni tatang mo. Apay kit din asaan. Pauitak tumot iti kwartada. Kat sika, no deta ti desisyon mo. Basta, agan anos kalaan. Apay ngay, Nicole. Di mo tagawid ni Eman. Nasurukan na makabula na sana nagawawid. Wen nga rod tatang. Sana sungsungbatan dagiti hawag ko kankwana. Madanaganak pa yan. Anya nga tatirumbang nga ramidag. Ala, surutam iti trabaho na.
amwam no anya tinapasama ken kuana. Batik pailaang nga rod kada kayo ti anak ko, tatang. Sige, bantayak pailaang ti anak mo. Kaya't ko kumaama ka sa ni Eman, Manong. Ayan na ka di. Sana ka di nga imbagakan ka. Makabulan mo na sana simsimrak ditoy. Ha? Awan mo timbagbaga na kanyak. Aamom ka dino sa dino ti pagtrabahuan na ita? Panagkunakit na kayo ti rumbang agsarita. Narigat mat no sakti pakaamuam. Pakaamok iti? Pangaasim ko, Mamanong. Ibagam kanyak no anya ti amom. Masapul ang makasaok ni Eman. Tapno makasubliak matlaang adagos. Imbatik laang ngamin ka ni tatang ti anak mi. O sige, ibagakan ka. Nga magkari ka, asan mo nga ibagbaga asak tinakamwam. Wan, Manong, ikarik, saan ko nga ibagbaga? Nagsidnublian damutan kini Arlene. Anya, tiawanan pa in alalaki. Marigatan iti kasasahad na. Iso aday jay, nagsubli kini Arlene. Agyaman ak iti impormasyon, Manong. Sige, agpakada akon. Tatang, awanan ni Eman. Pinanawan na kami ni ti anak ko. Anya ti kayat mo asawan? Adasaan ko na ibaga kada kayo, tatang. Adain mo na akadandun na ni Eman. Talo ti anak na. Nagsublin ni Eman kadakwada. Ay, ti awanan pa inalalaki. Naswerte ni Eman ka ni Arlene, tatang. Ay ayatan ni Arlene ni Eman. Nagpakpakaasi di kanyak asinaak ni Eman. Ngamsaan ko nga inaramid. Ay, unay kan anak ko. Anya dahi nga inararamid mo. Wan nga ron, tatang. Ngamawan maramida kon. Nagayatak lang. Tiawanan bain alalaki. Pulos ajak ipakitan tukan kwa na ti anak ko. Ay, nalabit akarmam da ito anak ko. Kaputa nagpakpakasigayam ken ka ti imuna anak ka din na ni Eman. Ngam saan mo adinangag. Apaya siya klang ti makarma, tatang. Ni kumaeman ti rumbang nga madusa. Inulbudan nakmatlaang. Imbaga na nagsinadan iti kadundan na. Ala, husto daytan. Panunutam kit day. No kasano mapadakalan ti anak mo. Agbiro kak iti trabaho dito yung lugar tayo, tata. Anusan nyo kumabantayan ti anak ko? Sana bale, tayo ti aldawak laang matngawan. Awan ka din ti plano, mamakisarita kin ni Eman. Bayan yung tatang. Uray ko man o kinasaunak ngagsublin ka ni Arlene. Ngam saan mat, tasaan nakpaya sungsung batan. Tatang, nakapasaak iti interview. Mangrugi akon ngagtrabaho iti munisipyo dito'y lugar tayo. Ay na, maragsakan nakparakin ka anak ko. Ala, say-saya atin ti trabaho ma, iti kasta, agbayag kay jay. Wan, tatang, saya atak ka talaga para iti anak ko. Agor noongak, iti kasta, at danto usaran ti anak ko inton agadalton. Nakabiro ka ko niti trabaho dito eh. Panagkunak, sana ko na makasubli dita. Sayang mat, no saan ka na makasubli? Andan na biro kak at trabaho dito eh. Napimpintas dito yan. Taas idagak lang iti anak ko. No di tangamin, mayadayo ak iti anak ko. Saan kayo kadip ang nagsalita kini Eman? Awanan ti rumba nga pagtungtungan mi. Inbasura na kami iti anak ko. Isu nga manipod iti aldaw ang nagsublin ka ni Arlene. Kaya't asawanday ta alinipat na kami matan. Umuna nga aldaw itan ni Jobert nga anak mo iti pagadalan. Huwag nga ron, tatang.
Excited unay asumrag. Nagpakadak iti trabaho kasanak pa ilang nga sumrag ita. Kayat ko asyak ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan. Ay, katuan Abay mayat no si kati mangitulod iti umuna nga altaw na iti pagadalan. Wan tatang, diyak kayat abay-bayan ti anak ko. Ure ada trabaho kon. Kayat ko atutukan latta ti panagadal ti anak ko. Anya ti kaadam dito eh. Kaya't ko makita ti anak ta, Nicole. Nagpuskol matan ti rupam. Awanan ti anak mo kanyang manipod binaybayan na kami. Papaypayla nga nagpakita ka. Amok amayatan ti kasasaad mo iti sidong ni Arlene. Awan kami kini Arlene. Nakakita itibak ng abalikbayan. Kat insukat na kon. Iso nga ita, agsubli ka kanyak. Panagkunam ka di kat kasapulan ka pa'y. Addan trabaho, kat kabaala kon abyagan ti anak ko nga uray awan ka. Iso ang pumanaw kan, kansan kanton nga agpakpakita pa'y kanyak. Talaga saan mo nga inik ka ni Emma ni Tigondaway na makita ti anak yaw? Saanan tatang, nasakit tinakam ko iti naramid na kada kami. Itaman pa yan nakalagi pamangsarungkar kada kayo iti anak yaw? Nakarma tatang, insukat ni Arlene iti balikbayan. Isungat analagipnan nga agsubli kada kami. Ay kunak manukunam nga ay ayatin ni Arlene ni Eman. Isumat ti amok tatang. Mabalin nagnaka man ni Arlene. Nakakita iti nasingsingpat ngam ni Eman. Ay, kahit kasanunwag da magtianak mo may papan iti ama na. Dahil tati pagbutbut ngak idi tatang. Ngawan mabangunan na nga ama. Ngamita, saan ako na mabutang. Ibagak to ka ni Jobert nga awan serbi ti ama na, tapi nanawan na kami. Aging ga ita, saan pa'y matanagdamdamag ti anak ko may papan iti ama na, Mr. Lonely. Ngem addanton iyam ammoken kwa na, nga agbalin nga ama na. Kat agkasar kami, iti mabiit. To'y pagayam mo, Nicole. Nicole, pagayam ko, agyaman na kiti daytoy apakasaritaam. Naimbag ta saan ka man na nagpaalilaw kini Eman. Arumbang ko nga idi pailaang anaamuam, nga dagayaman imuna akadenden nana. Ala, kablawan ka. Iti may kadwa nga ayat, anasarakam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Nicole. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.